مرحبا جوارا خير هاتن سر قناة من قناة چیروکی باوی شیرو هیرو دانکرنه من انکه دانکن سر سورة قرآن انکه تفسیر کن على چه معنی خواهی يعني چود به چه معنی دده يعني سورة قرآن سورة الفاتحة انکه سر سورة الفاتحة دانكن تفسيري جنده شو على يعني وكي أمزونن أمي وارو دانكن و إني قولين نوكو سورة الفاتحة أو سورة تاور سفتحة جكتوبة قرآني و سورة جي يعني سورة يعني مرا دخوينه پر جيادا پر مناسبة دا پر وقت دا مرا دخوينه سورة الفاتحة سورة الفاتحة يعني إنسان دائم ميده که يعني روی دو حفظ جارا سورة الفاتحة دخوينه و يعني اوی تورندك دو حفظ جارا روی سد ميده که ايكي علم بخوينه روی دو حفظ جارا دخوينه و دقیق مثلا زیده جیبه که سنت جیبه که هین يعني که هین زیده دخوینه سورة الفاتحة يعني ای تاور کم روی ایسانی میده که روی دو حفظ جارا سورة الفاتحة دخوینه همین آکاش وارو يعني تفسير کن سورة الفاتحة وكي امزانن وكي ام بعالمين تفسير سورة الفاتحة على شوى بكل منجي اي نزانه اشتغلينه فهم کن بريجيو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم سورة الفاتحة هفت آيات سورة الفاتحة أمين أقول دست بيكن سورة آيات سفتح دست بيدكي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يعني تفسير الحمد لله رب العالمين چي يعني كرمونجي همي جوارا دانكن إنسان فهم كي الحمد لله رب العالمين يعني دبي الحمد رب العالمين يعني المعنى حمده خو خدي ربكي وي خدي رب العالمين خدي رب العالمين يعني رب العالمين يعني وي خدي قتشتي خدي دبي كوني دو چهايا خدي وي تشتيجي رب العالمين يعني ربي قتشتيه چقا تشت هاي الأرض وعزمين خديه قتشتيه خديه بين استيركويا رويا هيفيا مليكويا لسر و عرضه چتشت هاي خديه قتشتيه يعني معنى الحمد جوي رايا جوي خدي قتشتيرو الحمد لله رب العالمين يعني ربي حر تشتكي خدي اشتا حر تشتكي دبي كونيدو خدي ما قوشتا چقو تشت هاي دبي كونيدو هاي لسر و عرضه و دبي عزماني دو خدي قتشتيه دبي يعني مراك حمده خو جوي خدي رو بگي خدي قتشتيرو أبو آيات الحمد لله رب العالمين يعني في معنى ده تفسيري خو في الدنيا وش آيات دي دبي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أوجي آيات دي جي يعني الرحمن الرحيم الرحمن نوفي خديه هاوجي نوفي خديه الرحمن نوفي خديه وخديه هاوجي نوفي خديه يعني الله الرحمن
الله الرحمن هر دکمنا نوه خدینه. الرحمن دبی الرحیمه یعنی وی خودی گتشتی وی تشتی خودی گتشت خلق کری وی خودی یعنی وی عرض و عزمانا خودی گتشتیه هاو خودیو رحمانه و رحیمه يعني رحمته خدي ما كان فرايا وسعة رحمة الله كل شيء يعني رحمة خو لقيتش دي ذكي لقيتش دي رهاية بخو الرحمن دبي الرحيم يعني الرحمن خدي دبي هو الرحيم اشتا لقيتش دي رحيمة رحمة خو جقيا رهاية لقيتش دي رهاية الرحيم صفات يعني صفات خدي يعني خدي یک جه مثلا رحيمة رزاقة مؤمنة مهيمنة عزيزة جبارة حكيمة كريمة يعني صفات خدي پرن او الرحيم یک جه صفات خدي صفات رحمن ای خدي الله هذا يعني بمعنى آيات ديجي تفسير خوي الدنيا نبي وارن تفسير سية مالك يوم الدين باشه دبي بيرو آيات السية مالك يوم الدين مالك يوم الدين تفسيره بشورة شيرنه مالك يوم الدين دبي وي خدي روي قيامته روي حاسب داسويدو مالك اليوم الدين يعني تشير روي حسابه دكي روي قيامته دكي و يوم الدين يعني دست خدي دايه خدي تعنی کنه چه بکه چه امری بده چه تشتی بکه گی به دستی ویه به امری ویه به شوری ویانه کس نکنه تشتی دن بکه روی قیامته الا به امری خوده به شوری خوده مالک یوم الدین یعنی دست ویده چه که بکه چه نکه که چو بکه گی دست خوده کسی دن کنه به تشتی بکه تنه بس خوده يوم الدين يعني تفسير خو بيتونيته آيات چاره باش دبي إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين هواجي آيات چاره و آياتوجي تفسيره به دبي يعني إياك نعبد وإياك نستعين دبي يعني نوماشي ام کسی دن عبادتیش کسی دن راندن بکن خیری خوده و خیری وی نومش کسی دن رو ببه ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی عبادت مرا طاعت مرا که خوده تنه رو به نومش کسی دن رو بهش تشتی دن رو به بس طاعت تا ای مرا که خوده تنه رو به الطاعت لله فقط إياك نعبد إياك نستعين يعني نومشه كاسي نرو مرا طاعته بكي بيت كاسي دنهاره بأيوي دوغرية أيوي راسته هوا زونه نا طاعة خده راه بن أمري خده ده بن شوره مرا خده ده خده دبي چه مرا که بكي و بس خيري وي مرا که بان كاسي ناكي بي كاسي دنامشه جه كاسي دن را عبادتی نکه يعني تفسير إياك نعبد وإياك نستعين يعني هذا مناطق يعني خدي تاني مراك طاعته بكي نامشه أي تشتي دن رات بكي أي كاسي دن رات بكي خدي وبس بس بن شوره خدي دا بن أمري خدي دا بن ريكي خدي دا هواجي آيات چهاره خلاص بي آيات پنجه اهدنا صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم يعني دبي يعني يا رب يعني تمهيني سار ريكي دوغرة چيا صراط المستقيم ريكي كتاب خده يعني كتاب خده هاو ريكا دوغريا واكيدن تبي اي كتاب دن هاري بي اي تشني دن هاري بي اي معرن دن هاري كي بوتي تشه كي نوتي تشه بي شوري كي هاري يعني هاو
نبی صراط المستقیم. صراط المستقیم صراط یعنی کتاب خوده. چت کتاب خوده ده خدا گویی چت کتاب خدا در کری چه شور کری چه آیاتانه چه قرآنه چه یعنی درخستی یعنی مرا که به کتاب خدا هره بس نه ولی کتاب فلانی هول مشکلیش خاراتش نیقا فلانی شش خارا درخستی مریکی تعرف به کتابی بیاره به شوری بیاره کتاب خودی جی هندا که بیر بگه قپی ناره نمشی باید به اهدینا الصراط المستقیم. صراط المستقیم صراط یعنی صراط یعنی ذکر خودی کتاب خودی شور خودی نم اهدینا الصراط المستقیم هوا صراط المستقیم یعنی صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آيات توليجي يعني هذا صراط الذين أنعمت عليهم دبين والصراط يعني ويريك دوغرة ويريك تفش تدينو ج اوه خورا ج پیغمبری خورا يعني هاو ريكي دوغرية صراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم دبي باش صراط الذين أنعمت عليهم و صراطا يعني تدا پیغمبری خو دینه تا دینونه تدا با پیغمبرنا هوا صراطا تایا اتا او کری تدا با پیغمبرنا یعنی مرا که به و پیغمبرنا هره به وی ریکه خودی دوغره هره او ریکه خودی نه خودی دوغره دینایی هر پیغمبر که خوره دینایی یعنی صراط الذين أنعمت عليهم يعني وانا الصديقين والشهداء والصالحين والمرسلين هاونا رسول خده هاونا اشتا أنعمت عليهم تجوان ردينا مراجي بيوا هاونا هارين باوان رسول خده به کتاب خده و دینه تدینونه هاونا ای دوغرنم أنعمت غير المغضوب عليهم يعني هاونا ای ریکنا دمشینن و دارن هاونا يعني خده جوان نخلیه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ضالين يعني خده جهنکا مثلا خلد به ناروزیه ناخذ کس بویره که هره هاونا المغضوب عليهم و این مغضوب عليهم که چرخیه دکه المغضوب عليهم و این شوره خود نامشینن و کتاب قرآن نامشینن و به امری خود نارن خود گوتی چه نگوتی چه هاونا یعنی خود مغضوب عليهم جوان مرنا رو مغضوب عليهم يعني ام بين يكي ماريو بكوشي نارندينو بكي هاري زرار ماريو بكي هاري ماريو خيناق بكوشي يعني او بي مثلا خدا مغضوب بجيرو نامشي يعني انسان كاسي بكوشي اي نفس بكوشي يعني مغضوب عليهم يعني انسان جو انسانه هر مریو بکشه رو در بکه مغضوب علیهم یعنی نامش انسان ای انسان بکشه کی دبه بلاوش چه دینی دبه یعنی دبه ای انسان کی مؤمن نامش تهاره بکشه ولو ای مؤمن مثلا ای مؤمن هر دینی کی داره دینو گیو دا انسان کی مؤمنه نامش تهاره یکیش دین کی دن بکشه خینا معناتو جیتا خودش و مرنا رو مغضوب اشته وی داره هره یکیش سر دینی کی دن بکشه چموش دینی کی دنه و اوجی سون کی مؤمنه دینی خدا مؤمنه هجی خدا اینانده که تاری مری بکشه خودش و مری رو وی داره بکشه رو معناتو مغضوب علیهم هوایی مغضوب علیهم یعنی خدا مرا نه که روی ایسانی خدا مغضوب علیهم ولا الضالين
یعنی مرا نه که جوا ایسانه اشتاش ریکه خودی دور کتاب خودی دور و آنها نارندی ها دکن اونا ایسانی دالن الدالین هم مرنانه یعنی وی کتاب خودی دور وی ذکرای خودی دور وی شور خودی دور نامشینه اونا دالینن ولا دالین باید به ولا دالین یعنی به یا رب باندکه یعنی به ایسانی باندکه به یا رب منا که جوا ایسانی دالین و ما که مجوا ایسانی مغضوب علیهم بلا ام سر که خودی بن سر که دوغر بن سر که کتاب خودی بن المغضوب علیهم مثلا هیم مثلا چه انا پرتش تانه یعنی خودی پیدا که آیات قرآن دا پر هنه سر مری مغضوب علیهم کینه مری یعنی اشته دالین کینه پیدا که یعنی رب العالمین یک مثلا من وی مغضوب علیهم وی مثلا وی مری دای روجته داره سعرت شتو بغاده که یعنی دروجه دو گره رحمت هبه گره تشتی یعنی سعرت شتو هین دو که مری فقوره بلا بخه وخه داره دوی وقتی داره این تشتو بغاده که دو بیل بغاده که چند تاقی بغاده که یعنی خودش جوان مرنه وی تشتی بکه رو مغضوبه جوان رو جی مغضوبه علیهم یعنی خودجی ایسانی مغضوب علیه سرگنده مغضوبی او ایسانا جیه خود جهنمه یعنی آیات خدا نهمنا هاند قرآن داگی سرواتشنو دنده که وی شکلی یعنی یکی مغضوبه معنی تو جیه وی جهنمیه داره یکی یعنی دال بهش خدای دور به جی خود جهنمیه یعنی ایسان جی بانده که یعنی روی دو حف جارا سورة الفاتحة دخوینه تفسیری خوشته هوا یعنی دبی یا رب ما ماکش مری مغضوب علیهم مری دال وی شون وی سرک خدای نامشه وی جرک خدای دور یعنی بانده که مهوینه سرک دوغره سرک خدای دمشه دخوازه خدای راضی اهدینا الصراط المستقیم اشتا الصراط المستقیم صراط ریک خدای ریک دوغریه ریک خیره ریک خدای جه راضیه و آمین تالیه دبی آمین جیانه دبی والا راسته دوغریه شوره خدای دند که دوغریه و راسته حقه اره یعنی ویتونی تفسیر سورة الفاتحة ویتونی یعنی ما پیدا کر وکی هم پیزانن و دیسا خدای زانه دیسا یعنی خدای زانه و ای خدای دوغریه تولیه وکی هم پیزانن ما دان کر ما هوارا حول دو و دیسا دبه العالم لا يعلم إلا الله يعلم يعني الله عالم الغيوب يعني تولیه دیسه تولیه خدای زانه مران زانه و مشاش کره بیجی یعنی مشاش کره بیجی تو معاف که یارا و مبیر کره بیت معاف که یعنی تولیه یعنی دیسه تزانه تا دوغلیه تزانه و رمه ناکوهی رو يعني سورة الفاتحة بيتوني خلاص ده بتفسير أنا سر سورة أوي دانكن سورة الإخلاص دانكن هاي تشوشكا أنا سر تفسير سورة الإخلاص جوار دانكن سورة الإخلاص جي وتشوشكا يعني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما تفسير في جوار أولدن تشوشكا يعني عندك ما أظن بخو وأكيدا يعني آیات خواه هنده کن چوچه کن مجوارا تفسیر کن مثلا دعای دبی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد یعنی دبی ببی یا محمد ببی بارا دانکه ببی خدای نسکرن بده خدای کیه و چیه قل هو الله احد ببی خدای یعنی احد کس خیلی گینده تنه هوا ای تنه هوا دنیا و عالم و ارض و عزمان کم تشکری نگه خدا هوا یکه احد یعنی احد
یعنی گتش تشکری یعنی نوره خدا عرض و عظمان و کون گی دبن نوره خدا دایه احد کس خیری وی تنه گتش دسویده الله الصمد یعنی خدا هاي لحر دركه لحر جيكي هاي لحر وقتك هاي ولحر دركه ده يعني تتكدو به خدا بتعرفه تتكدو به خدا تدبينه تدبيسه جيدكه هوا أحد يعني نوره جنده أرض وعزمان قدر تشكلي قد بن أوي نوره خدا ده هوا الصمد هوا تمي هاي تمي حاضره ونومشه كوب تنوي يعني نومشه بأي جزء من الثانية تنوي تتكدو به صمد حاضر هاي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني لم يلد ولم يولد يعني كس بيرو مشاركة ناكي بأي تشتكي لم يلد ولم يولد يعني هوا تاني هاي هوا تاني حاضر خيري وي تشتكتنه هوا تاني قتش دي دماشيني وقتش دي دبيني وقتش بن ايوي دايو لم يلد ولم يولد يعني كاسي بيرا مشاركة كي بأي تشتكي حركة تنه يعني جي بس خده تاني هوا يك أحد هوا جي دكي جي بيويه ولم يكن له كفوا أحد يعني أحد تكاسيدن تنه هوا أحد جيب ايوية جيب داسويدايا جيب شوريوية جيب أمريوية يعني هانوجي السورة الإخلاص خالص دبي بالشكل يعني تفسيري جنده وكي أمزونن موارقو موار هاولدون وما شوش كربي ما بير كربي تمعاف كيارا وتزاني ديسو اي دورة اي تاية خده زاني وكي أمزونن ما بيدان كر يعني تولي خده عالم الغيوب اي خده زاني بس وكي مرا تشتين زاني وبيتوني مجوارا يعني تفسير كرن سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وكي هم بيزون ما ذنكر وخده معاف كي ما شوش بينا كربه وكي هم زونن ما بيدانكر وبمينن بخير وخوشيه دا إنشاءالله رون دن همه باكم سر سورة ندن تفسير كن دانكن وساعتا وخوش بمينن بخير وخوشيه دا بير ماكن لايك واشتراكا وإذا انجليزي مرا بحازينا ساعتا وخوش خاطري مرا